Perempuan tak cantik boleh pakai kosmetik. Lelaki tak handsome boleh pakai apa? Pakailah kereta. Ini adalah Honda Civic 1.5 TC Turbo tahun 2020. Sudah fully convert Type R body kit. Sportling tayar baru 18 inci, desain lawa CE28 warna hitam. Bonet depan hitam, side mirror hitam, spoiler belakang hitam. Type R body kit nampak memang garang oh. Original full leather seat warna hitam, belakang ada aircon blower. Depan pun sama, semua cantik lagi. Dulu owner memang banyak jaga kereta ni ah. Kereta ni ada sikit kotor sebab baru cat balik saja. Dashboard semua lawa lagi, tak ada calar. Steering wheel lagi ada electric seat. Okey kawan-kawan, kereta ni boleh buat muka kosong. Satu bulan bayar 1,200 lebih saja. Kalau you minat, cepat-cepat hubungi salesman. Lagi, jangan lupa tekan follow button, supportkan VCar. Thank you.